Pozdrav svima ljudi, prišli na epizod na mom kanalu. U epizodi ćemo da radimo challenge, probaj da se ne smiješ. I probaj da se ne smiješ, try not to laugh. Pa, ajmo da počnemo. Let's go. On ti prije svoju glavu, nek vjeceš ovdje očisti. Mislim, očist je bakterija. DJ Maca. Mačka. DJ Mačketna. Hello my brothers. Došao u fazonu. Hello my brothers. A ovaj došao bukvalno u fazonu. Ajde češ mene, što me neću češat. Evo, popularno auto vidite. Marka je, to je Sfenik. Trgovice parama kod nas plaća. Zabava TV. Tako ti treba. Ovo se meni 100 puta dešavalo. Profesional, brat. Vidite li kak je tehnologija pametna? Ako gledaj, to pas je jako pametan. Vidi se. Prepostavnost curi. Je li trebao spasti auto, valjda? Bog to ovaj kuda došao iz nekog crtana. Profesionalno. A šta se to zaglavi za svoji prsti? Ja. Uprš mu zabu. Jo, šta ljudi rade močkama, toliko si je bogat pa im stavljaju ono gore. Da im čuvaju, da ne upadne u voda. Ko da ljudima nikad nije upala. Как чувствует себя водитель сейчас, интересно? Переживает, наверное, локти кусает. Like a boss. Oh yes, I keep the bank rolling. Like a boss. Sipping lean big. Ljudi, ako želite grani na kanalu još, napišite u komentarima. Napišite komentare da pređemo od početka do kraja, meni to nije problem. Nije to problem, meni slobodno. Napišite u komentarima vaš komentar. Jedan od vas me zabolio da se subam na njegov kanal. Ja sam se subom, molim te da se i on suba na moj. Ja sam se na njegov subo. U sljedećoj epizodi ću vam reći... Ovo nije normalno. Šta je ovdje smiješno kod ovoga? U sljedećoj epizodi ću vam reći, naravno... Wow, svaka ti čast. Ekstra lik. Da ljudi, tog lika svi obavezno subajte. I mene naravno subajte. A vi njega, kogod želi nek njega suba, reći vam sljedeći epizod njegovo ime.
Ovo malo nije u red za video. Нормально все? Rani susjedno ni izgovara previše. A deblju mačku u životu nisam vidio. I da ljudi, to htio sam da vam kažem. Da to nešto nije stvarno smiješno. A fuj, bljak! Da ljudi, ja ću vam to ime u sljedećoj epizodi. Da ljudi, to subajte se i na moj kanal obavezno da stignem do 10 subscribera, pa idemo da rokamo dalje. Najbolja muzika za kraj. Run. Tan 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 tan. Run tan 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 tan. Šta je ovo, neki spot, brate, neki film priprema se scena neka. Ovak se ljudi, ovo vam inače, tako se ljudi prodaju. Evo, brate, neću ni prijem pare, aj ti u. Svaka čast, tvoj idiot radi. Ne, nekakve fore. Sad ljudima jedno što je retardirano, a pa ajde. Meni ona nije smiješta, ne smiješta i ostalo. O, matos. Dislike. Dobro rekao ljudi, X razvalite subscribe me. Kod mene, a ne kod njega slobodno. Ne znam šta je ovdje smiješno, potrošim cijelu minutu, ajde. Ok, ću ovaj dio prebaciti, jednostavno nije smišan. Samo... Aha, to je onda ništa, to je i pred kraj. Ok, onda ćemo ga samo prebaciti. Aha, to je to. Ovaj zadnji mi je nekako... Od svi bukvalno snimaka je 2012-13. Ovaj mi je nekako bio najmanje zanimljiv. Ok, to je to. Ništa ljudi. To bi bilo to što tiče epizode. Nadam se vam svidjela. Ako je obavezno razvalite subscribe dugme. Znači, ajmo nešto samo. Razvalite subscribe dugme, lajkajte. I podijelite sa nekim, neki se insuba na ovaj kanal. Zato što je pametno odradio, zato što će imati vrhunske videe dalje. Pogotovo što je ljetni raspust, sad izlazit će... Ups, izvinite zbog ovoga. Izlazit će mnogo više videa, tako da eto. To bi bilo to što tiče epizode. Nadam se vam svidjela. Ako ste obavezno stavite like, sub razvalite naravno. I podijelite sa nekim. A mi se vidimo u epizodi. I u vanga. Od mene imate veliki pozdrav!